se iskoristi ta snaga vetra, Nizozemci su to i tu radili. Skupa 14 eura, ali Sjeo bi ono, palačinki, kafe. Trebaš tu kafe da si sedne, već sad suvo usta kiše. Suvo usta. Kaži nešto ubo. Ubo. A od koja država ste vi, je? Amsterdam, brat. Brat. Dobro je? Se vozim me, majster. Lele, pa što je ovo? Jo, toplo je, brat. Nigo nakrši, majster. Nigo nakrši, no ubo. Brat, ne. Gdje si? Ne. Gdje si? Kuk je tuj? Nemoj, majster. Oj, Pedro, forma da snima, sve je to. Ajde tu malo nam. Ajde. Vam. Idemo. Vidi koliko trča ubo kućano, majster. A se brka da ti je vam kućinje. Maku nije, capa me. Se šetkame na plažu u Scheveningenu. Ovo je plaža klasa A, znači najbolja moguća plaža. Evo imate ovo trkalo i sad se mi svi slikamo pred ovo jebeno trkalo jer je to kao in i kao, a to je samo trkalo. A ne maci! Sad smo na Scheveningen ulici do plaže. Ovdje ima puno jako ljudi. Svi jedu, svi seru. Kako se čini palata, brat? Ne je loše. Ha? Ne je loše. Stikaš jeme? Mutimium slikama u Rotterdamu. Sad smo u Holandiji. Ubo ti u Rotterdam? No, mi je ubo u Rotterdam. Što misliš kao bi bilo u Paris? Pa ajde da vidim, a? Ajde da vidim. Ej, Ivčo, top je vreme tu u Paris, nema se sekiraš top da si pomeneš drugotu tamo u Rotterdam. Top da si pomeneš, će se vidi me ko će doći štuka. Da ti imam, dobro je, čim je taka top, odlično.
Ane. Много е лово, майстор. Много.